телеканалында хабарлар студияда Эльмаса Блакимова. Ассаляму алейкум. Вершімдікі дақаға бөлі мәлімат. Су арандырылығы палы ұсылыдар бұ қырым сакенлері үшін тарифлерге тесвир етебіле. Бөле сөзлерінен Владимир Путин ярабадамазның суnen темен етіліп мевзусыны тесвир етті. 4,5 саатнен зияде девлет елбашчысы журналистлерінің суалеріне жевап берді. Бұсене конференция адеттен тыш форматта кечті. Коронавирус себебінден күтлеви информацион васталар секі округ бойынша бөлінді. Президент есе жевапларының Новоогаревындаки резиденциясындан берді. Есть еще для Крыма может быть одна. Қырым үшін да бір яңылық бар. Мутехасызлар айталар ки, Азақ деңізінің акваториясында, Азақ деңізі түбінде тусыз сувының яқшы едеклері ола біле. Бұлар епсіні көз өгіне алып, мен белесем меселені чезерміз. Президент Эмде Британия журналистінің Қырым ве сол свереде химикселя куланувы ақында суаліне жевап берді. Владимир Путин мұхберге демократия бұл халық үкімдарлығы онлағанына қатырлатты. Вводятся определенные санкции в отношении крымчан. Қырымлыларға қаршы белі бір санкциялар көрсетіле. Сіз не үшін оларға қаршы санкциялар көрсетесіз? Бұл аннексия олмаса, оларның еш бір қабаты жоқ. Ойлы олса, не үшін оларны жазалайсыз? Егер бұл аннексия олмаса, оларның рей берулерінің нәтижесі олса, бұл демократия олғаныны танымақ, ве оларны тынч қалдырмақ керек. Қырымда аэробъектлер құрылмасы бойынша вазиет тұрған ерінден көчмей, бұл ақта құрылжылық меселері бойынша мұшавереде Сергей Аксенов білдірді. Қырым елбасшысы елінің соңында месулетлі шақсыларға ішлер бежірілігінің тезлештірмеге авали етті. Тыш қызметчілер бойынша мемориетлер юлбашчылары қарар алмақ кереклер. Тыш қызметчі соңки күні объектке адамларны яда техниканы чықарачақ деп, соңки дережеге же беклемек керек дегіл сенатдашлар. Вақтында алынған идаре етежі қарарлар вазиетні құртара біле. Шей пек қолайлы. Бұндан ғайры Қырым елбасшысы ғайтетті декабрның 29 күні мұшавереде епсі инфраструктур проектлер әмелге кешірілігі бойынша нәтижелер чықарылacak, ен илері ве арта қалған регионлары ве идарелеріне ғайт етілежек. Константинов Бахчисарай районын туған научный қасабасында ел алды. Жымхурия Девлет Шурасының рейсі эки қатыр атышыны зиярет етті. Біріншісі Плаксина Поляна деп адлана велері анда партизан отрядлары ерлешеді. Екіншісі есе бұл 1941-1945 сенесінің Улу Ватан женкінің іштиракчерлеріне бағышланған қатыр аташ. Топланғанлар әлек олғанларының қатырасыны анып, чечеклер қойдылар, емде ветеранларға шайтмаларының толу пакетлері дар қатылды. Бұл акция концлагер Красный адлы мемориал комплексінің Василик Шурасы алып барған ішінің черчевесінде өткерілген бірінші акция дегіл. Женг балалары, қасабаның сакинлері үшін невбеттекі бақшышларны яңы ел арифесінде адамларының кейфіні көтермек үшін береміз. Тамам бүгінгі вазиетте оларға пек кереклі витаминлер. Научная кой мектебінің тәлебелері де бақшышсыз қалмадылар. Татлылықларнен толу езлерде құлытылар вес жақ қайырлав сөзлерінің мектеплелерге оларынан реберлеріне берілді елімсасына бұйық есе Қошқанлақ үшін Қырым астрофизик обсерваториясының қадемлеріні тақдерледілер өрден ве қатыра бақшышларына онлар же мутихасыз елде етілер. Владимир Константинов айтқанына көре, мұнда кечірілген модернизация садан сон меркезінің евелке намық қайтарылы башланды бөле денешмелері о черек асыр девамында көрмеген еді. Русия эркянына қайтқан соң обсерватория үшін яңы имканлар açılды. Бұл эм башқа севиеде малие, эмде чешет умум Русия илми лихаларда иштирак етулер. Бұл да көреш верақыплік. Илми ғайлерге бұйық күч керек. Шу жүмледен халқара севиеде ве Русия içinde. Автопарк яныртыла әлі яна автобус Қырым пайтақтындан керешке ел алды. Бұл мақсулатларға пара Москва кемиеті ве Қырым Жұмхуриеті арасындаки анлашма бойынша айралды. Яны нақлиятларының үстінлігі ақында Леноза Бурсейтованың левқасы. Машинадан бір қач адым огде. Бұл әвелері олған ескі, қолайсыз пазиклер дегіл. Енді есе маневрлар япа білген, кондиционер, емшақ отырғычлары, валидаторлар ве көзету системасы олған автобуслар. 40 елік тәжірибесі олған Айдавжы Сергей Ежелев әнді яңа автобусларға қимет кечіп етіштірді. Енді чалышмақ баяғы қолай жау олыр дей.
Оңайтлык. Адамлар отура, битайлар хувана, собаларга якынжа отуралар. Cemaat nakliyatı yetişmemezligi meselesi çözüldü. Moskva hakimiyeti ve Kırım Cumhuriyeti arasındaki anlaşma boyunca 220'ge yakın avtobus satın alındı. Eski avtobuslarını biz yanıga deniştiremiz. Bundan evvel şehir territoriyasında ruta avtobusları katnay edi. Olarga umumen 22-25 adam sığa. Yanı nakliyat vasıtaları ise 60 yolcunu taşıy bile. Yangi avtobuslar gaz motor yakarlığında çalışalar. Olar emde kıynalıp yürgen eali gruppalarını taşımak için kelişe. Bizde Kerit şehrinin memuriyeti maxsus proseduranı geçirdi. Bu işte Kırım Trolleybus müessesesi endi. Avtobuslar 10 municipal marşrut boyunca paylaştırıldı. Avtobuslarının növbetteki partiyası Bahçesaray, Kefe, İslamterek ve Kurman rayonlarına yollanılacak. Bu dakikalarda 50 yangi avtobus Keriçke kete. Birinci reyslerine ise olar endi yanvarının birinci günü çıkacaklar. Lenuza Borsiyitova, Dmitri Nizavoy, Millet için. Son keyincelikler Kurman rayonunun Buyukonlar kasabasında Galebe Parkının tamiratı yekünlene endi. Kaldırım yolçıkları töşeldi, bala ve sportif meydanlar yerleştirildi. Teritoriyanın abadanlaştırılığı korçalarına montajına devam etti. Zemanevi şehir muhiti şekillenuvenen bağlı Moskva programması boyunca bu maksatlarga 12 milyon rubleden ziyade para ayrıldı. Mevzunun devamı bizim reportajımızda. Buyukonlar kasabasının sakini Vladimir Didenko alışkan yolunun kete. Işke ketken vakit o Galebe Parkından keçe. Onun rekonstruksiyasından memnun. Yapkanları yaxşı. Bu yigitlerge Allah sağlık bersin. Evvelleri bu bir kimsege kerek degiledi. Rahatlık Bahçası bazar yanında yerleşi. Yerli adamlar aytalar ki böyle yerini dikkatsiz kaldırmak mümkün degiledi. Çünkü mından pek çok adam keçe. Yolsuzluk geçmişte kaldı. Park zonalarında yeşil osumluklar saçılacak. Şimdi kurucular kaldırımlarını çakılın dolduralar. Obyektini yakın günlerde tapşıracaklar. Endi fenerler, skemleler ve urnalar yerinde. Zemanevi şehir muhiti şekillenuvenen bağlı Moskva programması boyunca tamiratga 12 milyondan ziyade ruble ayrıldı. Bu programma boyunca bizge çöplük meydançıkları, park ve büyük sportif meydan kuruldu. Adamlar işke ketken vakit erte olsa bile olarga onaytılca olganı görünüyor. Tamirat grafikten arta kalmazdan keçirilir. Rahatlık Bahçası dekabrinin 25 günü tolu şekilde hazır olacak. Lenuza Borsiyitova, Diana Bekmambetova, Vitaliy Golubov, Millet için. Obyektler kurulması ve eksploatatsiyaga kirsetilivi için izin beriluvine arizalar endi çok funksional merkezlerde kabul etili. Endi beklef müddetleri artmaydı. Bu Cumhuriyet Yolbaşçısı avalesi boyunca Kırım'ın iktisat veterligi hizmetler gösterilivini monitoring etilivinin neticesi oldu. Bundan gayrı hizmetler gösterilivine kıymet kesmek için anonim sorap geçirili. Kırım gönüllüleri pandemiya devrinde öz işlerine devam eteler. Erkun yüzlerce Kırım sakinlerine yardım gösterili. Cedvelde pensionerler, sakatlar, çok balalı korantalar ve kıyın alga düşken adamlar. Bugün gönüllülerden beraber bizim televizyon takımımız da bulundu. Вот, пожалуйста, вручаем, примите. Мына, lütfen, alınız ilacınızını. Sabadan gönüllüler Cankoy rayonu İzumrudnaya koyunun sakinine Eskender Furmanbetovga yetip geldiler. Olar ona kozeri için ilacını vaktında yetkizdiler. Men endi jirmeyeceğim, poliklinikaga barmajam, aptekaga barmajam. Şunday kelgenlerine sağ olsun. Nevbette 94 yaşlı cenk veteranı Nikolay Posıkhov ona gönüllüler aşağıtmalarını toplap getirdiler. Yardım gösterilgen vakit hepsi hafsızlık çarelerine dikkat ayrılan. Kolçaklar, maskalar ve halatlar giyili. Ev sahibi gönüllülerine kovanç ile karşılay. Bu Yedinaya Rossiya'dan sizge aşağıt mahsulatlar. Gönüllüler büyük iş beceriler. Erkun onğa yakın ariza kabul eteler. İlaçlarını ve mahsulatlarını kıska vakitte yetkizeler. Olarının vazifesi esli başlı adamlarını gerekli şeylerini temin etmek. Çünkü olar tehlikeli gruppada bulunalar. Bizde 10 gönüllü var. Olar hem kol merkezde çalışalar, hem ekimlerinin çıkışlarda bulunalar, hem de adres boyunca mahsulatlar getirilir. Gönüllülerinin yardımı 75 yaşlı Yekaterina Kutalova'ga gerek oldu. Onun yüreği tuttu. Gönüllüler ekimni hastanın evine getirdiler. Gönüllüler yardımı ile bizde mesele tez çözülüyor. Şimdi hastalar çok, maşinalar yetişmiyor. Şu sebepten gönüllülerin yardımı pek gerekli.
ON ve Мы Вместе teşkilatlarının volontyorları gece kunduz çalışmağa hazırlar. Maksat adamlar hiçbir şeyde muhtaç olmasınlar ve en esası her bir vatandaşımız öz sağlığını korçalasın ve evde kalsın. Naciye Sayeva, Sultaniye Sitakayeva, Dmitri Nizavoy, Millet için Cankoy. Yanı yılға 14 gün kaldı demek, bayramdan evvelki hazırlıqның kızgın devri yılbaş bezeklerini, bakşışlarını ve elbette narat terigeni satın alıp yetiştirmek gerek. Paytaxt sakinleri öz evlerini nasıl yarıştırılğanaqta ve nasıl tereklerini saylağanaqta Sultaniye Bakalının levhası. Çeşit renkli yıltıralvuqlar ve narat oyuncaklarının dülberligi, paytaxtның tükenlarda bayram muhiti herkes hazırlana, herkes aşığa. Müşteriler bakşışlar satın alıp yetiştirmek gerekler, çeşit bezekler, oyuncaklar ve narat gerek. Bu yıl Melek Yuvaş yılbaş teregini kırmızı ve altın toplarla yarıştırmağa karar aldı. O suni naratını seçti. Искусственную елку я выбрала. Суни нарат seçkenimning sebebi birinciden bu bir kereklik olmağanının bağlı. İkinciden men ekologiya hakkında düşünem. Çok terek pıçılganını istemeyim ve bu pek kolaylı. Onu topladık, sakladık ve gelecek yılga narat hazır. Pufsal, harlı ve altat tahalları olğan suni tereklerinin çeşitleri tükenlarda pek çok. До 15 видов. 15 çeşit arasında em çam, em narat terekleri var. Esasen teri tereklerge oşağanlarını satın alalar. Teri naratlarını da müşteriler pek seviyeler. Onların 1 metrinin fiyatı 500 rubleden başlana. В день продаем 4-5 штук. Bir kunde 4-5 dane satamız. Onların yüksekliği 1,5 metrden 2,5 Adamlar beğengenini alalar. Biri pufsal, yeşilce, dülberce soyunu kıdıra. Dülber yarışıqlar satın almaq hiç de mesele değil, ama onlarını öz ellerinden yasamaq da yaxşı. Leyla Mambetova azır bezeklerden gayrı ozu yasağanlarını kullanı. Bu yengil olmasa bile pek meraklı iştir. Adetten dış el yapmalar sıcak ailevi muhitini yarata. Для своих елочек я использую. Os naratçıklarım için men tabi şeylerini kullanam. Çam ve narat pıtaklarını, tahtalar, pelet fındıkları. Mına bu işte men yip penoplast ve teneke bankalarını işletem. Netice mına böyle olmalı. Memlekette epidemiologik vaziyet sade olmağını bakmadan adamlar bayramını bekleyler, ona hazırlanalar. 2 haftadan son yanı yıl gelecek. Bayram konsertleri geçmişte kalacak, yılbaşı ateşçikleri sönecek. Ama paytaxt sakinlerinin yüreklerinden kelgen sıcaklık kalacak. Sultaniye Bakal, Maksim Golubev, Millet için. Kureş Kırım Tatarlarının milli sport çeşitidir. Nesilge keçken yarış. Bugün Kırım Tatar Medeniyet Tarixi Asabалық Muzeyinde milli kureş tamıratovdan zimanevi günlerimizge jadlı sergi açıldı. Bu haqda tafsilatlı malumat bizim levhamızda. Artur Ziyadinov ihtisaslı boksçı, evvelleri 3 kere yarı ağır çekide uyken gençler arasında Ukrayna çempionu olgan edi. Onun mükafatları zalının ortasında yerleştirildi. Пришел туда случайно. Анда tesadüfen keldim. Gerçek aytsam kureshke barmağa istegen edim. Ama kış ve soğuk edi. Uzak katnamağa gerek edi. Ve dostum sınıfdaşım boksqa katna başladı. Ve kel beraber katnayıq balalar çok, anda futbol oynayımız dedi. Aydı 2 ay tamam bar gece katna bakayım dedim. Sergi yıl devamında toplandı. Eski gravüralar, fotoresimler ve cenkten evvelki çempionlarımız hakkında malumatını muzeyinin hadimleri topladılar. Elbette sergimizin baş kahramanlarından biri bu bizim olimpik çempionumuz Rustem Ağa Kazakov. Onun erişmeleri ve galibelerinin bağlı malumat mında pek çok. Serginin maksadı Kırım Cumhuriyetinde kureşni rağbetleştirmektir. Munda sportçılarımızın fahri yarlıkları, kubokları, medalleri ve sportif erişmelerinin diğer timsalleri takdim edilgen. Mına böyle sergiler yardımının men bilesem yaşlarımızını celp etermiz. Bu sport çeşitinin tarihinin tanış etermiz ve gerçekten de balalar bu sport çeşitine katna başlarlar. Kureşnen uğraşmağa istek artar. Sergi musafirlerinin dikkatine milli kureşning emiyeti ve inkişaf yolu hakkında vesikalı film havale etildi. Men böyle kararga keldim. Bizim milli kureşimiz hepimizni birleştirmek gerek ve tamam Kırım toprağında kureşnen uğraşmak, onu inkişaf etmek gerekmiz. Sergi 2 ay devam edecek. Lenuza Borsiyitova, Edem Sadikov, Asan Zivadinov, Millet için Ahmetçit.
Ратлық күнлері Милет телеканалында Қырымның эссас малюмат программасы жұма ертесі ве базар күнлері саат 17:30 Шешулакова нетижелері ледлі программамызны қачырманыз. Бу сене дистанцион шекілді. Россия складывала... Русия эвелизелден чоқ конфессиялы девлет кабытыкленілді. Владимир Путинның йыллық бүй конференциясы. 16-й сефер девлет елбашчысы жанлы эфирде мұхбирлерінің суалеріне жауап берді. Коронавирус пандемиясы девамында ички туризмның инкишафы ве хавсыз ратлық. Он прошел достаточно. Курорт мевсімі муафақиетлі кечті. Біз ич бір жиди халабалыққа yol бермедік. Қырым адлы форумның нәтижелері ве сынырланувлар шарайтлерінде туризм сасының іші ақында Қырымның курорт ве туризм везері Вадим Волченко тариф әті. Йылбаш байрамы яныджасына. Йылбаш байрамлары нарат яраштырылуындан башлана. Қырым сәкинлеріне сынырланувлар байрам кейфіні бозарлармы? Devletinin korçalavı ile. Самое главное. En esası anda çöplük ve kırılmasın. Unikal barak golü endi devlet tarafından korçalana. Şimdiki dakikaga bu haberlerinin hepsi de gelecek yayınımızına kaçırmanız.